Hey, good afternoon. So today's topic, guys, is about finding the greatest common factors o GCF. So naay three ways of getting GCF. So tulo ka paagi unsaon nato pagkuha sa GCF. So una is kining listing method. Ikaduha is prime factorization method. And number 3 is the continuous division. So kining tulo nga nasigutan nga mga method o mga paagi sa pagkuha sa GCF atong i-try karon. So atong i-try kada isa nila on how to get the GCF. So greatest common factors. Kay gamit kay ni siya sa lesson sa grade 6 nga naay fraction kanang lowest term bitaw nato. So kinahanglan nga master nato ang GCF. Today's topic is finding greatest common factor GCF Binisaya. Hey, good afternoon. So today's topic, guys, is about finding the greatest common factors o GCF. So naay three ways of getting GCF. So tulo ka paagi unsaon nato pagkuha sa GCF. So una is kining listing method. Ikaduha is prime factorization method. And number 3 is the continuous division. So kining tulo nga nasigutan nga mga method o mga paagi sa pagkuha sa GCF atong i-try karon. So atong i-try kada isa nila on how to get the GCF. So greatest common factors. Kay gamit kay ni siya sa lesson sa grade 6 nga naay fraction kanang lowest term bitaw nato. So kinahanglan nga master nato ang GCF para kabaluta mo lowest term sa fraction nga kailangan pa i-lowest term. Okay, ang unang method is ang listing method. So at example, find the GCF of 16 and 20. So itong is 16 and 20. So ilista na ito ang mga factors sa 20 o sa 16. So unahan itong 16, 1, 2, 4, and 8 o 16. Sa 21, 2, 4, 5, 10, and so 20. So therefore, naidwa ka common ang 2 o kining 4. So kay greatest common factor, so ang GCF sa 16 ug 20 is 4. So ang GCF sa 16 and 20 is equal to 4 kay greatest common factor man atong gipangita. So mao na atong answer. Tungod kay kung imo nang i-divide ang 16 ug 20 sa 4, pwede siya, guys. So this is 4. 20 divide 4 is 5. So mao ang atong final answer. Okay, next is the prime factorization method. So find the GCF of 16 and 20. So prime factorization, guys. So atong list na, guys. So 16 and 20. So using prime factorization. So this is 2 times 2. 2 times 2, 4. 4 times 2, 8. Times 2 is 16. This is 2 times 2, 4 times 5. So 2 times 2, 4. 4 times 5 is 20.
So kita na to no. So na-common niya duha guys. Duha ka 2. So greatest common factor man. So lista na to. So 2 GCF 2 times 2 is equal to 4. So same rin yapon o answer sa listing method o sa prime factorization. Mukhang apyapon ta sa answer nga 4. So ang GCF sa 16 o 20 is 4. That's our final answer. Okay, next is continuous division. So testing na to 16 and 20. So ito pa down ang GCF. So find GCF using continuous division. So atong baton lista na to 16 o 20. So tingta o ganang prime numbers nga pwede sa to i-divide sa 16 o 20. So first is 2. 2 divide 8 is 16. 2 divide 16 is 8. 2 divide 20 is 10. Next, so common sa ila ang 2 gihapon. 8 divide 2 is 4. 2 divide 10 is 5. So wala common sa ila no kay prime number ng 5. So 2 divide 4 is 2. Hindi na nimo divide sa 2 kay 5 man prime number maghapon. So therefore ang common nila ang GCF greatest common factor nila ang duha is 2 na 2 times kana 2 is equal to 4. So ang answer na to is 4 gyapon using continuous division. 2 times 2 is 4. So ang GCF sa 16 using continuous division sa 16 at 20 is 4 lang gyapon. So klaro na kayo guys no, sayon na kayo ang continuous division. Take note nga kung mag lowest term sa fraction ta ang GCF gud ang atong gamiton or balik ta sa atong nakatunan sa GCF. Okay guys, so find the GCF of 10 o 15. So using prime factorization na itong gamitin randomly. So prime factorization na 2 times 5 og diri is 3 times 5. So na common 5. So ang atong GCF sa 10 and 15 is 5. Next is number 2, 12 ug 16. GCF niya. So gamit niya po ang prime factorization. 2 times 2 times 3. 2 times 2 4 times 3 is 12. Ini is 2 times 2. 2 times 2 4 times 2 8 times 2 16. So common silang dua. So ang DCF is 2 times 2 is equal to 4. So ang common na ang imong ilista. So common do ka 2, common sa ilang duha. So ang GCF is 4. Next, number 3, 20 o 24. So 2 times 2 times 5 is 20. So kini guys 24 man. 2 times 2 4 times 2 2 times 2 4 times 2 8 times 3 8 times 3 is 24. So ay common nila guys 2 ug 2.
So therefore itong GCF is 2 times 2. So ano ilain? So ang itong GCF is equal to 4. So ito answer. Itong GCF sa 2024 is 4.